Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşler. Bugün Sokuluk mal bazarındayız. Günüge jekşembi 16 may 2021 yıl. Karаңыздар, uylар жақтабыз. Uylар тартып көргөзмөкчүбүз сиздерге. Канча жаш булар? Канча жаш? 5 Kaç elek aşağı bunlara? Ya kaç elek? Kancadan sıra odasın sen? 60 diyor benim bu. 63. Ne degen para da var? Şey mi var? Nesli'de para var? Alato, Şvits. Özün para var. Buna şunday olgan 60. O. Şef siz kaçısı? Kanca sıra odasın? 75. 75. Sağ mı? Sütü var mı? Kançan tuğan mı? Altın. Boğazda emez. 75 mi? Bolor kança oldu hemen? 70 ha? Çok. Taksın sizdeki. Kimdiki eken? Tak sizdeki kayısı. Kança sıra odası? 100 bin ha? Sütü var mı? Evet. Sağ mı? Kança sütü var? Ya. 14-15 litre süt verdi. Karаңыздар. İnce. Kançanın tuğan? 3 aylık. 3 aylık olsun. 3'ünün tuğuydu deydi. Karаңыздар. Бурый Şvits var odası. Şef bu kimdiki eken bu? Kimdiki? Kancadan? 125. Bunusça? O 125 ha? Sütü var mı yok mu? Var. Kaça litre? 12 litre. 12 litre sütü var eken mi? Boğaz mı? Boğaz. Kaç aylık? 3 ay. 3 aylık boğaz. Ne degen para da bu? Kaçtı? Kalıştın. Kançanın tuğan? 3. tuğut. 3. tuğut. Boluşu kança oldu hem? Ha? Boluşu kança oldu? Akançatılına? Akançatılına 120. 120? Buna karаңыздар, Akançatılına 120 al etme. Çoğun yakın. Boğaz. Assalamu alaikum jigit. Kança kamıl tok oluyor? 130. Boğaz mı? Kança aylık? 5 aylık boğaz. Ne degen para da bu? Şvits. Kançanın tuğanı? Ekini. Karаңыздар. Ekini tuğutur 130 bin son değil. Şu kança sıra otası? 100. Kançanın tuğan buluyor? 3'tü. Sütü var mı? Tak. Hazır. Sütü tartılıptır. Boğazı boğaz emas bu. 3 aylık boğazı. Yaxşı. Kança sıra odası şef? 97. Kançanız tuğut? Xunacın egen ha? Muzozu men 97 ha? Kança sütü var? Şu bilinelek ha? 7-8 hazır yerim. 7-8. Bular kança oldu mu? Ya. Buna gel. Şunday olgan oy. 97 min deydi na muz olsun men. Buna beşten çıkıp yağa geldik. Bu alay kimdiki? Kança sıradan mı alay oğlan? Evet. 110 bin sıra attır. Alay. Bu kança sıra odası? 100.
Mına süttüğü yok değil mi? Emcekti karağız. Jerge teyindi. Kimdi kelgen bu? Qancha so'radasiz? 150 ha? Qanchani tug'an? Altın tuğan 27 litr sütü garantiya. Altını tuğup tur. Ya. Jelini qarаңыздар. Ben özüm alıp satış deyim. Sütünü bir ay öyle bulup gelgen. Tekşerip kovulmuyor. Bir ay проверка ha? Yok, bir cuma Spitanyan'ı öp görüp geldim. Spitaniyadan öttü. Kaçadan gel? Kışkın mı? Kuşkun. 20 son. Sütüne bak ki garanti. Eme. Sütüne garantiya deydi. Ne degan parada alatov bu? Auto o. Boy dile 45 çıkıp. Boyu da çoğun 1.45 deydi. Telefon numarini aytыңыз. 0558 0558 35 35 89 89 19. 19. Uşu номерге çalыңыздар. Özüm alıp satış deyim ana. Sütüne emesine garanti veririm. Жақсы. Adres polni berem. O boğuzu kimdi kelgen? Sizlertki? Qancha so'radasiz? 110. Qancha oylik boğaz bu? 8 oylik. Qanchani tug'di? 5 tug'ibdir. Qarаңыздар, 110 ming so'm. Bu yerda черный пёстрый elita qonajinlar ekan, jo'q eş. Mana shvits suraganlarga. O kimdi kelgan? Esi jo'q qonajin. Shvits mavhumot qildi. Esi jo'q bo'ladi suraymiz. Qonajin. Qanday siz? Qancha so'rayapsiz buga? Birinchi tut. Qancha sütü var ekan? Siz tushpaysiz, malınızı ile tartın. Bunaki 130 ming so'm. Bunaki Şvits. Paroda Şvits. Da. Qancha so'rayapsiz? 90 so'rayapman. 90 ming. Qancha sütü var? Ya. 15. 16-15 litr süt var mı? Şvits parodasına. Uy, qanchani tug'di? 4. 4 tug'ibdir. Zarli. Siz qancha so'radasiz? 85 so'rayapman. Yakon. Bu qaysi paroda? Simental. Simental bu. Gavuchli. Parodadan 85 tane. Birinchi tug'ibdi. bu. Lekin tuğan bu birinchi tuğ. O lekini bu birinchi tug'ibdi. 85 ten so'rab turma. Bunday olgan emchaklari. Qancha so'radasiz? 110. Bo'z bu. Bo'z 110 ming so'm deydi. Bu yoqda elitalarga keldik. Elita. O kimniki? Qancha tegi? 24-25 litr sütü var. Cüzün muz olsun 180 ming so'm ekan. Bu qancha ona? Qaysi? Bu. 340. Ne degan paroda bu? Bu Ayşiris. Ayshirskiy. Bu kimniki? Qancha? 180 al. Torpomdan da. Torpom berk emas. Buna 180 ming deydi. To'qol. Muz olmayan. Yaxshi. Mana qancha sütü var ekan, şef? 17-18 birinchisini tug'ibdi. Meniki emas, bratandiki anani. 17-18 birinchi tug'ibdi. Tug'ganda. Ayshir deb qo'ydi anani, bilmayman. Ayshir или Simental da o'shanday. Короче, местный порода emas, al. Местный poroda. Местный. Местный bu yerda tug'ilgan. Bu yoqda tug'ilib turdi u. Bu yerda tug'ilgan. Qarangizlar. Bu Da qaysi? Привозной emas, bu местный bu.
Бүгін о түшейін Ne деген эле? Мемен базар аламы деген. базар аламы? Базар аламы. Аламы. Азыр Эй, башка жактан да бар койларды тартайын. Телефон номерин чогуу айтамын. ооба. Так, мынабы Қанша қоясың? Осыны алып мынаны көрөсүңчү. Құрса? Бул канча? 100 канчаны тууду? 4тү. Сүтү канча? 18 литр 3 эмчек болсун, а? 3 эмчек экен, а? 4тү туруптур. Музоо менен, а? Музоо менен экен. Жакшы. Макул. Чорный. Чоң үй экен. Бул сиздики? Меники 3-чү туут болот. 10 күнүн ичинде. Желин сала баштады уже. Мынакей желин сала баштаптыр. 38 литр сүт алганбыз. 38 литр, а? 38. Американка галштин менен аралаш. Американка галштин менен аралаш порода. Болуш канча болот бул эми? Болуш 240 болот. 240. Канча сурап атасың? 250. 250 сурап атасы. Мына кара бир. Арка 2 сары ушул эси бир. Мына 4-үнчү. Бул 3-чү туут болот. 3-үнчү туут. 3-үнчүнү туут, а? 3-чү туут. Сүтү кандай? 2 литр бар. 42. Не деген порода бул? Монбилярд. Монбилярд деген порода. 42 литр сүт. Бою 1.65. Bunun ценасы канча сурап атасың? 330. 330. Элита уйлардан караңыздар. Дагы кайсы? Мына уй бар, а? 4-чү туут болот. 4-үнчү туут. 20-25 күнүн ичинде. Сүтүнө 35ке гарантия берем. 35ке гарантия. Бул не деген порода? Американка. Америка. 250 миң бас. Баасы 250 миң. Мынаки. Телефон номери 776. 776 да айтыңыз. 776 12 66 20. 12 66 20. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Мына ушундай болгон уйлар. Мына 1 Монбилярд. 2 мына Американка галштин. 3-үнчүсү. Мына уй 4. Мынасы 5-нчи уй. Ошол Bunun азыр. üçemçek. Bunысы 3 эмчек, а? Ha, üçemçek ha. Короче, 5 уйдун эсин номерин айттым азыр. Ошол чалсаңыздар болот. 135 top. Özü. 20 litre sütü var. 20 литр сүт. Музоосу эркек, музоосу менен 180. Мындай болгон. Уй кичине уй экен. Бирок эмчеги чоң экен мындай. Жакшы. Дагы бияк карайбым. Сокулук мол базарында мына туалет жага келдик. Чекеден тартайык. Караңыздар сиздер. Суроолор болсо комментарийде жазсаңыздар болот. Телефон номеримди айтып коеюн. Видеодо кемчиликтер болсо айтыңыздар, оңдой. Билип билбей сүйлөйбүз. Туура эмес айтып коебуз. Ошолорду айтсаңыздар болот. Assalamu alaykum. Kimdiki ekan bu? Qancha surap atasiz? 150 ba? Muzoo menен. Qanchani tug'an? 500. 5-inchisi. Alatoq bu paroda? Shvets. Qancha sütü var endi? 18 litr sütü var deb 150. Bo'lishi qancha bo'ladi endi? Ala turgan odam aytadi. Qancha ko'tarsa? Ma'qul. Mana yoqda qizil uylar bor ekan. Asta qizil uylar kelibdir. Bular ne paroda? Parodasi ne degan? Gereford ha? Bular qayerdan keldi? Rossiyadan ha? Qanchadan surib otasizlar endi? Muzoo menен muzoo jo'g'i da bor da. 110'dan. Muzoosu menен. Vardı muzoo men. 110'dan. Gereford uylari. Qanchani tug'an endi bular?
2 3 4'tü туғандар екен. Қараңыздар. Россиядан келген үйлер. Музолары менен 110 миңден. 0705 34 28 45 дағы бар сатқылық. Осылар дағы мұндай парода қандай бар? Точно 40 бар. Дағы бар дейді үйде. Қайсы жерде тұрасыздар? Иә. Қарабалта. Қараңыздар. Жақсы. Шуға çalsаңыздар болады. Достар, видеоны аяқтаймыз сіздермен. Видео жақса лайк басып, сұрау болса комментарда қалдырыңыздар. Каналға қатталғанды ұмытпаңыздар. Көрішкенше.